Yürekbüz birin biri sağınışkan Mahabatım yaralganda sağınıştan Oylap görsem kolgarmaşıp ömür sürdüm Hiç bolboptur, hiç bolboptur Köngül kalıp tarınışkan Bir yürek bir de soğular balışkan Ah suyumuz yaralıptır sağınıştan İki yürek bir de soğup perişarkan Saktap geldi, saktap geldi İçi tarlar gör almazdan Yürekbüz bir kadamda sağınışkan Su içken biz bir bulaktan bir alışsan Hiç kim bizni acıratmay kul yaşadı Kavuşkanımız Arur sezim sağınıştan Bir yürek biz birin biri sağınışkan Mahabatım yaralganda sağınıştan Oylap görsem kolgarmaşıp ömür sürdüm Hiç bolboptur, hiç bolboptur Köngül kalıp tarınışkan Hiç bolboptur, hiç bolboptur Köngül kalıp tarınışkan Hurmattуу tuğanlar, biz Nurkanbek menen ataktуу карындашы менен biz Taşkenttikpiz barыбыз 60-жылдын балдарыбыз. Булар ошол театральный институтта окушчу, мен текстиль институтунда окучумун. Мына ошол жылдардан бери бир 60 жыл болуптур. Мына Кудайга шүгүр аралашып келе жатабыз. Бул тарыхтын изи. Бирок бир тууганчылыктын да изи бар. Менде ошол Ташкентте окуган Жеңишбек деген досум бар эле. Абдан ысык өтүп кетти. Ошонун кара чечекей кызы бар. Ал ошол мына жаныңарда турат. Жипара. Жипара менин аяш кызым. Менден сал эле улуу болсо дагы Нурканбек менин аяш уулум болуп эсептелет. Ушул эч качан
Elдің көзінше ардайым мені Аяш ата дейді да. Мен дағы ушул абдан бір өчалайын деп жүрем да бүгін ушул. Мен дағы ушул зал толы елдің алдында Аяш балам, Аяш балам, Аяш балам. Олайым Аяш болып жүргілер. 90 жылдық тойынға бұйырса келем. Анан эми бүгін не алып келдім? Нүкен қағалай. Мұны мен саға 80 жылдық жашыңа 8 кітап алып келдім. Мен жақында 14 томдық жинағым шыққан, ошоны барын көтөр албадым. Мына асыр саға 8 кітап алып келдім. Пейіліңе берекет толтырсын. Пешенеңе бақталай қонып тұрсын. Жақшы деген ушундай күндөрүңө жаратканым ыраазы болуп турсун. Бар бол, улана берсин улуу тойлоруң. Рахмат.